Yona Romeo wena le. Wow. Namthembisi. Mina bona la nyangweni kuyimedi track tin'wana tikulu. Oh namhlamusela. Titata tyo enundu. Loko se nhundzu leyi fika la nambyela ni khomela sofa rin'wana hambi president Cyril Ramaphosa nga na rona ra mina Mr. Wow. Oh, the millionaire. Why not? Nakubyela mafadeni mali macheleni. Mary Mr. Wow. Mtu eta ndhawu leya Winnie Mandela va ri tiviya tote and tote. Se ti byela ku na mina huma ni beliwa hi moya ni ya vona swin'wana swa misava. Se hayi se na mina ni kumeka kona kwala. Mara nakubyela ximatsatsa xo fana wena xo boha xi dya kahle ngopfu. Xa hisa. Hello? Network ya Winnie Mandela yo hlupha. Hello? Wanda hlupha man. Hey! Ebo, ni ri ka wena. Ningisele, ni sukile kwala isani hale. Lexi fana ku xendla wena. Vana va ku kumba lava leswaku n'wana a nga cheli account ya business. No, wana stortor man. Sana tu Yesu ka sana marazo agama na wena. Kwenda kani wena kasna. Utaneka mana mimi. Okay, another thing. Nakomela ko head dot la ku wona ngila mimi. Sorry, master. Hey, dot la office. Mara usinifaizi. Nano kombela na. Ulo kurasele jarda na mina tavern la man. Kwenda kani wena na. Hayi mani ba wonke mani. Ibhizi ke dia dithetsa ka mo ke putela batho ba tseneng ba eta mani. Mani ba wole mani ke a gopela le lighteng mothagasi tu. Gela ndila wena. Boete no ba lena go ka se di se feel. Hey, never kuthakisa le shop boyfriend ame shishana. Maybe shine mhlawumbe ngiya weekend. Changifunda. Hayi mngani mina nesithembu. Ngoba namali nje. Ila thama eBon Park. Semara mina ngokuisha garama basa. Una swibona mara loko swika ka luya mngani luya kana mali bro nje. Anti dyela mali ya mina kahle le ma business ma kama famba kahle le a eBon Park man. Yeah, se mativa. Ntivo, tsaka mpuke. Sana basa. Wow, nakomela office na mina.